Karon buntag sayo, nalipay ko, naligo ko sayo, kay ni Ari ko, kay nakadawat ko sa ticket sa SMNI Foundation. Unya, nakita na ko ang ilang donors nga, grabe yun kadaghan sa price, paklans, kanang sudlanan sa tubig, ug usa ka balde mga goods. Dako kay na kong kalipay. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Og manghinaot ko nga ang kaning taga SMNI nga ni Ari sa amo, tagaan nimo og maayong panglawas, Lord. Tagaan nimo og maayong kusog alang sa pag-support sa amo kalamidad diri sa Daan Bantayan Poblasyon. Thank you. Thank you. Sa SMNI and donors sa inyong blessing nga gihatag sa mga. God bless you all. SMNI, daghang kay salamat sa tanan nga inyong gihatag sa mga uban nga sponsor sa wa magpaila. Thank you kaayo. Dako na kay tabang namo. Daghang kay salamat ninyo. Salamat kay sir, naabot mo din ang hatag hinabang sa amo. Sobrang dako rin may kalipay sir. Iba na namong trauma sa earthquake. Napulihan og kalipay tungod ani. Kami mag-expect namin kadaghan sir. At kasabaran, ginagmay naman sila mong madawat dire. Salamat kay sir. Thank you kaayo SMNI Foundation and donors. Thank you so much. Daghan kay mig nadawat karon. Thank you. Thank you.